cik kamari teh pedah nyanyi lagu Bang Hideung pas. Ieu teh. Coba we deui ya. Yang nyaho, Mang Odayna kita saya Mang Odayna we. Tadi mana? Itu pangsi Itu tuh borak tuh. Apa ini? Waalaikumsalam. Mangga teh obat. Pak. Aduh, paingan atuh. Wilujeng sumping. Kepangarsa. wah kokana Beratnya, aduh, damang paceng. konsepnya ngapain tapi teh kareho Nah, ha, wis di mananya? pantina deh nah macam kamari mah teh apa teh cek umum agok tes di ngomong gitu Saha teh? penasaran Ya. Penasaran pada kamari saurna teh langsung ngablek. Gula makan. Gula. Saya gorengan di gorengan. Mau naon? Gorengan ya? Ya. apa nama guys paceng tidak ada apa nama bari maranco kayak jam 8 Pak nih Ya kasep. Eta semuanya kurang goreng naon atuh. Kita lagi mau ngeprank Pak Opai. Soalnya kemarin Geus di Badung Bang plak. Cek. kita mau ngeprank Pak Opai. Cek. Oke, mantap Buknya. Jadi ceritanya kemarin tuh ada salah teknis. Nah, sekarang kita coba ngeprank Kang Opai. Jadi kita pura-pura nggak tahu kalau mixernya itu apa? oh cair masih nyetak teko eta Sok sing bener heula, Bu. Aduh, bisi jiga kamari. Kalau kadi gareuwahan Mohon teh. Kamari teh dina YouTube teh nu naroskeun nu kamari saha cenah teteh-teteh cenah. Mohon. Allah salam janda kumaha. Hek janda ya, Bro. Allahu akbar rambulannya heureuy we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wilujeng sumping pangarsa. Aduh, damang. woi gua tuh tes ngomong gitu
Jadi kemarin itu ketika nyanyi lagu Bang Bung Hidung, gagal maning. pokoknya ngadadak parem we mik teh. Teu jelas gitu. Jadi we konten teh teu jadi. Paling ding-dingkat. Ayeuna teh bade nyobian deui cik lamun nyanyi Bang Bung Hidung kitu deui teh. Padahal merek ngeprank Pak Opai. Karek ngeprank Kang Opai. Tuh, Mang Odai tukang kecap. Tiris. Kemarin anu naroskeun. Eta itu. Bukan aja besar, bukan tahu saya. Biasa mau di mana? Bapak, pakai mic biasa wae. Tuh itu Kang Eng tuh. Sok corokan di pangker lagi. Ayeuna mah beunang ka kamera. Terus gerendekeun nyampanya. Biasa. Sebelum kemarin. Nyantai aja. Ala nyariin lagi nya. Kita di belakang layar mah rarucit. Tuh itu tuh tukang sound Saya deui. Kang Ubuk. Berarti kemarin itu kan power Cik sukses moal ayeuna. Eta apa ya? Kawinan barudak mau tadi? Lan Kawinan barudak wae. nya kan kemarin pantai tuntas. Jadi Pada nyobian deui Bang Bung Hidung. Penasaran. nah tes lah Bang gitu. Buk, cek. Cek, putar. Kedah di pokalan atuh. Teteh halangan wae nya. Aduh. Kamera. Buka. Setelan peta keren. Opa itu nyiapkeun kamera. Berapa tadi? Tinggal lihat. Tos kecap. Difokuskeun. Masa sih? Sekarang kita akan prank Kang Opai beserta Kang Odai dan juga Kang Endap. Mereka nggak tahu kalau kita mau prank mereka. Nanti pas mereka mau nyanyi lagu Bang Bung Hidung, nah kita pura-pura nggak tahu kalau mixernya itu bermasalah. Jadi kita mau mudah-mudahan nge-pranknya ini berhasil.
balong jero bebendon sareng bebendu unggal ti salira juang awit teh pangajuan lantaran ti kitu sora beti luhur mega paripaos upaya lepas saeutik diri abika banon dari Asik. nu gelis kawanti-wanti nu endahna malih warna puputon kembang kadaton jungjunan lamun kauntun tipung kantamang beas laksana topi durian mata poe ngabale bangke mata kedan lelewengan da lelewengan mata pae ngabale bangke mata kedan da lelewengan mata pae ngabale bangke mata kedan lelewengan aduh alaieu da lelewengan asuh-asuh waki asuh-asuh sorar kadinya aya ucap paribasa kumaha cenah manggodai sarung bantal bumbu cipruk segep sapu tangan hiji cerik balas kuna langsa abina langsa hujan gede tengah wengi hujan gede tengah wengi di mah keung sorangan di mah keung sorangan yang gigir rasa gigir angkara asa luhureun yang gigir asa gigireun nangkara asa luhureun aduh alaieu asa luhureun eta mesakna punggur jauh di awang-awang memperkeun janjang bangun tayang kaingrang yung nangtung asa lanjung biuk asa diguling cenah lempang asa ngalongkewang Mantap. Kita mau mengejar tangan. Sip. Nah, buka. ini tadi mulai Sok. cek halo tes 1 Sip.
Iya, di Nah, bisa pakai salib ditelepon. coba. Cek, cek, cek. Cek 1 2 3. Cek. Cek 1. Cek, cek, cek. Cek 1 udah takilan pas. Anu bahan siap atau siap? Mudah-mudahan berhasil euy. Kita mulai, Bro. Wangsit Siliwangi. Nah, cik sok wangsit Siliwangi. Kayak bener. Oh, nya siap. Sip guys, mantap. Sudah kita masukkan sesuatu yang supaya bikin gagal. Kita prank Kang Popeye, Kang Odai sama Kang Dudan. Sip. Cek 1 2 3. Tetap ini kayak kamu aja. Ini apa ya? Sepada saja. Mantap. Tihangna cekap eta. Iya. Karena di sepada saja. Oh. Tong. Oke, upami nyuguhan mah di Tiwarang ku abi. Mohon, tapi masalah kada tuh. Siap, Tong. Tong dilatih, Tong. Bisa naon? Iya, saya apa soalnya? Kan Tom diantos, Tom. Diantos pokoknya namanya. Atawa apa ya? we? Oh. Siap. Terus gitu ngajajabkeun Bang. Mohon siap. Kayak aya buruhna, Tom. Menuju beberes kene. Dijailan ku si Amang eta. Pas-pasnya setelannya. Can saya emosional geus ngerebek gitu. Cek 1, cek, cek. Cek, cek. Cek 1. Cek, cek. Kurang tarik. Tangan salib. Coba deh. Cek, cek 1 2 3, cek, cek, cek 1 2 3. Nah, gitu deh. Cek 1, tah. Cek, cek. Cek 1. Cek 1. Di pakaan salib. Gimana itu? Cek 1 2 3. Tuh. Cek, cek. Eh, Cek 1, cek 1 2 3. Musuh ya. Pos kamari. Cek 1 2 3. Tadi kan tapi tadi digendong. Tadi mau digendong. Cek 1 2 3, cek. Berarti clear kan ya? Facebook. cek. Nah, iya, Bu. Cek 1 2 3. Cek 1. Harian baik sebetulnya. Halo, Pak, cek.
Assalam. Oh, paingan. Oh, etan. Oh, aya etananya efek senanya. Oh, begitu. Rame. Ada kayak saya. Ngaranna teh nya. Itu sih sumpah. Jadi abi lebet nate atau tos teteh ngagung ngaranna. Jadi tamu-tamu nate miheulan gitu ka dieu. Kayak dinyala we. Abi Pak ya. Ronda kurang ronda. Ya. Oke. Mulai. Kalunya mesti lagi udut tina urang teh. Sampai
Siap nih, Teh?